numvise Imana ivugana nanjye ngo aka kanya hari ibintu Imana ihagurukiye ku buzima bwawe, kandi Imana igiye kugusetsa mu minsi gatatu. Imana uretse gukoma amaki, Imana yo mu ijuru ndayiyumviye ivuga kandi isegonda ijwi ryayo ivugana nanjye nkubwira ngo hari ubukene yirukanye bwari bukomeye ariko irabyirukanye. Hanyuma ngwino muri mu kiganza cyawe ufungura amafaranga yawe kugira ngo agushyikire. Hejuru y'uko ukoze n'ibyananiye abandi muri hano ni hehe? Ariko we yes, Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha kandi amafaranga yawe afunguke, ko hari ikidasanzwe Imana igiye gukora. Imana neza kandi numvise nanone ivugana nayo ngo irakwambitse. Yes, umugisha w'Imana kuri wowe ugenda itera imwe yonyine ubundi ugende. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Yes, nagira ngo mbanze gato mbaze ahasohoka mbere mpageze, nari nsanzwe mbazi usibye ko ngiye kubibwira, ariko mbariza mugenzi wawe ngo uwo muco wo guhoberana wicaye wawukuye. Ako gusa wowe kamumbarize muri kumwe, mumbarize umuco w'Abanyarwanda wo guhoberana wicaye umukuye muri iyi minsi. Ngaho umuhobere rero umwishimiye usohoye. Mushumba hashize iminsi ngahe yije ku buzima bwanjye, itariki ya mbere y'ukwa karindwi wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo nahawe inkoni y'ubushumba inyemerera nanjye gutangira umurimo w'Imana muri iki gihugu isi hose. Nkiri no muri uwo mwanya hagati aho ndashimira abantu benshi, ariko nkongera gushimira umuyobozi wanyu Seti yakomeje kunkurikirana mu mibereho yanjye. Ntabwo nafuye hano kuko gusaba ubucuti bucike, yakomeje kubana nanjye mu buzima bumwe ndetse n'ubundi. Anyitaho, ejobundi yampaye ku mafaranga mu gihe n'indi mu birori ndi kwitegura. Ibyo byose byabaye jya kubona mbona ampaye ku mafaranga rwose. Seti ndamushimiye imbere y'abantu kandi barakoze. Barakoze, Imana ikomeze kukunezeza kandi iguhe n'amafaranga. Ibi ngibi nakabaye nabivuga wapfuye, ariko yewe si ngombwa kugira ngo nzajye kukuvuga neza utanyumva, reka muvuge unyumva. Imana ikunezeze urukundo ufite. Mbarahiye Uwiteka, telefone yanjye ibi bigaragaza, reka iyo unkunda ndabimenye. Ajya nyandikira kuri WhatsApp, ntabwo ashobora gushira umunsi nibura n'akamesaje kamwe yohereje avuga mushumba umeze ute, ko banga mugenzi wawe mubwira ngo umuntu nk'uburamo. Ariko hashimwe Yesu wanesheje akababazwa tukababarirwa. Hashimwe Yesu kandi tumuzamurira amaboko. Niba ijwi ryawe ari ryawe bwite akagwara kawe, shakisha uburyo ndagushimiye imbere y'iteraniro kandi n'Imana ibyo ndagukunda. Ntabwo ari bya bindi byo kugukunda aho mureba, urabizi ko naho ndakureba ngira ndagukunda. Iyi cyuma mureba kandi Imana ikomeze kukwabo. Ikindi yarabikoze. Meruka ahangaha harimo sima, none ubu harimo amakaro. Meruka ahangaha harimo dekorasiyo, reba ukuntu hasa. Ariko w'Imana ukwiye gusengerwa ahantu heza. Amen. Mwarakoze
mwarakoze gufata ubutunzi bwanyu, gufata ku mafaranga yanyu inzu y'Imana mukayisukura mukayigira neza. Inzu y'Imana, ahantu dusenge, ahantu h'Imana naho hakwiye kuba heza. Ntabwo amasaro yacu cyangwa ibyumba byacu turaramo ari byo bikwiye kuba byiza gusa, ahubwo no mu nzu y'Imana ukuntu hasa. Imana barakoze ukoresha Imana yacu. Amen. Kandi nawe ufite uruhare rwawe wakozeho icyo wakoze, Imana ikwibuke kandi ikwiture ibyo wakoze, ikugirire neza. Tuyizamurire rero amahoro. Amen. Hari abantu bambonye ubwa mbere mu mabwiriza ibintu kugira ngo ntangire mvuge Yesu niwe wazanye aho, muvugeho agace gato ushoboye nitanga. Sindi uwa hano usibye ko ndi uwo mu bandi, ariko iryo jwi naryiyumviye sinzi icyo Imana ishaka gukora, dore yuko inakora byose, ariko ndayishimye. Nasenze rero ubu ndahangaha atari gutyo gusa, ndabizi harimo n'abantu bakibaza atari ko buriya n'umuntu uraje umwe ndahari rwose, ndaje tuvuge Imana ishimwe. Hanyuma ntuye i Kanombe, niho mba n'umudamu wanjye, niho turara, niho ibintu naho tuba. Amen. Katorezwa muri Successful iyobowe na Bishop Nambarino Sasatade. Ni ngewe rero umuhungu wiwe. Hari ikiganiro mujya mudukurikiranaho kuri radio na televiziyo cyitwa Kundi Igihugu cyawe kandi gisengere. Reka hari abantu muri mwajyaga munyumva none muranyibone n'umuyuyo wanyu. Imana ishimwe. Hanyuma piano zo kuyegera neza, ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi, nkunda gukorera Imana mu mpano nyinshi. Amen. Rero uhumure, uraza kunezerwa nuko kugera ahantu kwivuga bimaraka. Ndi kumwe na Pastor Janvier, ndatekereza ko atari ubwa mbere duhuriyemo hano, ariko namuhamagaye ndamubwira ngo natujyana ahantu ngiye kuvuga Yesu, araza turajyana. Ahubwo aguruka bakomere mu mashyi. Tuzaririmba indirimbo z'Umwana w'Intama wanesheje. Hanyuma muze kumfasha nk'abaririmbi nka batatu, ufate mikoro wiyizeyeho kuririmba. Yes, muze kugendana. Ndabizi ibyo ndirimba namwe murabiririmba, ahubwo tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Ndi kumwe na mukobwa wanjye, twahuriye ahantu mu itorero aho nari nagiye kubwiriza, arankunda. Hanyuma n'umushumba we arankunda. Ababashije kuza mu birori by'iwanjye bari kumwe n'umushumba we. Ndangije musaba umushumba we kuzajya ngendana nawe, kubera ko hari serivisi namushakagaho yitwa translation. Ni umukobwa umfasha haba kuri televiziyo haba kuri radio, kugira ngo amfashe gusemura ibyo mvuga abishyire mu Cyongereza, kugira ngo n'amahanga yumve ijambo ry'Imana. Yitwa Gaju, atuye Kicukiro. Umushumba we yitwa Prophete Eric. Mana ishimeka. Ndatekereza tugiye kumarana akanya tuvuga ijambo ry'Imana, kandi Imana iraza gukora ikidasanzwe. Amen. Mbonye abakobwa b'Imana hano, nimvuga umukobwa w'Imana, nimvuga umukobwa w'Imana, yaba umumama yaba umukecuru, kuko ngewe na mama wanjye ndavuga ngo umukobwa wa Yesu. When I talk about the lady of God, I mean like the girl of God. Maybe a woman or a wife of someone can be a girl of God. Ibintu birahindutse. Yeah, things are changing. Did you hear that? I've been in some country. I want to speak about word of God. I want to tell you that when God do something for you, praise the Lord and thank God. People might see the things in different way, and also say that you are arrogant, and also you are praising yourself. But praise the Lord in every situation, because God has done that before asking those people.
Hallelujah. Hallelujah. Ushimiye umudamu yitwa Melissa. I'm thanking the woman who is called Melissa. Yangiriye neza. She's been blessing me. Ari muri Amerika. She's in America. Twasenganye igihe kinini. We spent a long time praying together. Ubu ndebera handakuze. And now I'm adult. Uko ku myaka ijana ndi kuboraho 70 yonyine. As for the 100 years, I'm almost reaching there for 40 years. It's here that I'm old. Yeah, I'm getting old. Uwo mudamu. That woman. We prayed for something and God revealed those things. I'm not going to talk about that. But I'm thanking her. God went to her and told her that Pastor John, whenever you are abroad, I will pray for you the flight of airplane. In that period, I've been invited in some countries, and she paid the flight for me. I know she's following me through online. Melissa, before the church and Lord, I'm thanking you. May God bless you. May God increase your wealth and also build your house and also make you happy with your child and also protect your job. May He keep working for miracles for you. I love you so much. May God bless you. Amen. Amen. For 30 years, she's the first one to make me inside in the airplane. Your airplane is good, I'm telling you. Can I tell you something? I can stop preaching and talk about Melissa because she did something great to me. Airplane. I've been seeing the airplane which is flying over and I cannot reach there. And then I sat inside of the airplane. In this phone, what I was saying. So I prayed a short prayer. So I told God, I'm no longer on the land. I'm in the sky right now. So are you near so that I can breathe you so that I can go in? I don't know if He heard me. I've been waiting to God so that He can come and greet Him so that I can continue my journey. But I told Him. Praise the Lord. Thank you, Melissa. May God bless you. Amen. Amen. So I want us to enter in the scriptures. When I'm in front of people, I don't take a long time. I'm not going to take a long time. Yeah, you are going to rejoice. See your neighbor in the eyes and say your neighbor that God, may He save you on an unexpected day. Praise the Lord. Hold the hand of your neighbor. Tell your neighbor that may God do that different way that people you know. There are two words. May God save you on a different day that and also make it in a different way people are expecting. Praise the Lord. Can you read the word for the Lord?
I want to come near you so that we can have a conversation. Can you raise your hands before the Lord? God, may He save you from the difference they people are doing. And also making a difference where people are expecting. There are things that people know about you. We are going to read the scriptures. The good news for John, verse 5. I mean chapter 5 verse 7. Umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu ujugunya mu kidengezi iyo amazi yihindurije nkiza undi ankanga kumanukamo. Murongo wa 8 Yesu aramusubiza ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Shuri haravuga ngo nuko abayuda babwira ukijijwe bati uyu munsi ni isabato kandi ni amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe aramusubiza ati wanyijije nawe niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Amen. Get up, pick up your mat and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which he took place was on Sabbath. And the Jewish leaders say to the man who has been healed, it is the Sabbath. The law forbids you to try to carry your mat. Verse 11, but he replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Amen. Praise the Lord. Mukogani bakubasa kujimusu y'umunezero nawe uzabagire Yesu agiyeza. Mugeni bakubasa kujimusu y'umunezero nawe uzabagire uti Yesu agiyeza. Imana ikutaba kumunsi abantu batamenye. May God save you on the day that people are not expecting. Urimana nyamana. Urimana nyamana. Urimana nyamana. Urimana nyamana. Urimana Raise your hands before the Lord. I've been saying, tell a good word to each other. That is putting down the hearts. Look in the eyes of your neighbor and say that don't tell me the bad words. If you are saying that you are dead, please keep up your words. Or you are not going to do anything, please keep up your words. Tell your neighbor, keep your words to you. Bible says that tell the words, the good words. That is thinking down the heart. See, neighbor, say that please keep your words.
The people know that you keep wearing one kitenge just when your husband bought it. And also you're good behaving. Yeah, they know that. Please be as a man who been saving me while my father. And also my mother-in-law was not. My friends and family was not able to save me. And also the money was not saving me. But Jesus saved me. Jesus saved me. Jesus saved me. Hallelujah. I'm remembering you, Jesus. I met with some singers and they said behind them. And I heard them singing. Oh, they say that the first time we walking I've been singing that boy I was feeling. Yes, she has a government work. But you know her. The things that we've been talking about. It's a few days to happen. So that she can fly. She can go to south the country. Now we'll keep waiting in the house. Hallelujah. I've been saying something. There are things that we know. We usually know to the people who serve country. Whether they are teachers,
or soldiers or police. We have some news. Can I tell you those news? On around 25th or about 229th, that is the time they get paid. When you go and ask for the money, they reply around 27th of the month. You could tell me so that I can give you the money. When you ask the money around 10, around to 20, you cannot find even a penny. The thing that we know about we know that the foreman when they get salary. Yeah, we know about it. There are other things that we know. Someone who has diploma. Yes, he is the one who got to book for the job. Yeah, we know about that. That is the usual thing. You will hear me. We've been reading the word that was talking about one person. He spent 38 ages sitting on the pool. There was one condition. The heathen may sit and send an angel in the pool. And when he's in the pool, we clean the pool. And here one problem what was there. This person had the people who carried him and put him on the pool. But he didn't find someone who put him on the pool. Compare that like your life. The angel, when he came, he just entered in the water. Yeah, the cure came in the pool. The second condition, they cannot receive two people. They just only one people get healed. Who entered for the first? So this person waited. 20 years passed. Keep waiting. That's a region. Keep on waiting. And also that's 6. That's 7. Also I want to ask you. How long we've been praying? Don't you have people you've been praying together? And then they receive their miracles? And you are still waiting? Ask your neighbor how long those problems wait. Ask your neighbor. Ask your neighbor that don't you have the solution? They are in jobs. But you are just keep on waiting. Ask your neighbor how long? Praise the Lord. Compare that to your life or any trouble that you are meeting. Just you are having right now. Isn't there two people? They cannot heal. Just only one person got inside in the water and get help. Tell your neighbor. It is not about that I'm not seeing that. Just I don't have a power to save you. It is not about I cannot go to job like others. I don't have someone to push me. So ask your neighbor that how long those things are being there. And say that it is not about the troubles. Let me put to those who have sins that is put
counting them accused. Even though you are in sin, Jesus still loves you. And also having the arms, just waiting for you to come. May this person come from this sin. And also Jesus loves sinners. The singer sang about it. I've been hearing that. Can I sing for you on the hill? Raise your hand before Jesus. Except nature came. There is no one. It requires that angel can come and come inside into the world. There is no one who can get you except entering the world. There are things that people know about it. But Jesus may do that in a different way of people that are not. There are things that people know. They think that you'll be happy on Friday because you're in the church. Not saying Sunday, but on Monday you get angry. Tell your neighbor that you're going to be Here the thing what happened. On the 38th of age at the man, let me show you how he said. On this time, when you hear that God is doing it and He's sending the help and say that this one we are giving it so that you can help the people in the church. There's some people who cannot reach, and also there are people who are going to take double. Why? Those people that we pray together, those people that will sleep in the night together. And also when He's making you happy, and then you will be because He's making you happy, and the others they may not. Why? Because they sent you. But someone who is in charge of sending is not the one who came. That is the cause that you can reach. When they send you the funds, and also the people who are sending it, they come to. I'll tell you later that it can go on order. There is no one who can take double. But that is what happened on the pool. The angel came. And also,
You know what? There is a day that it's usual to know that there is no sick that can be healed. On Saturday. The angel could not come on Saturday. Say the name of it might be the pause. It might be the pause because angel would not come. So on that day, the heaven sat. May you raise your hands before the Lord. Raise your hands before the Lord. Here what happened? After heaven sat, and then they say, so we are not going to send the angel. But someone who is sent the angel. Hallelujah. Hallelujah. When we send the angel, the one who do the deed, when angel goes, the wife could be freezing. Is the one who has the angel is sent. The child of God. Come and do those things. When the angel came in the neighborhood, the rich person is the one who has the altar. But one day, they will say that there is an angel. The one who see the angel is the Jesus came. And also started talking to the one. He was walking around. Say your neighbor, there is a time Jesus came and ask you. There is a time when Jesus came and asked you. There is a time when Jesus came in the neighborhood. So I'm saying this evening, Jesus, I'm saying Jesus come. And then went to the pool where the things happened. And also went to search for the information. So he met with that person who never put in the pool. And then asked him, how are you? So the person said, let me give you the information. So this time, how do you see? I'm thanking God. Because the person is hearing us. So he said, Jesus, let me tell you what happened here. I'm spending 38 years here. So Jesus said, all of those years? And he said, yeah, 38 years. So what happened? So from Monday to Friday, we keep on waiting. An angel came. So when the angel came, only one person gets healed. And when that person went at the first in the pool, so man, as you can see, I didn't find anyone to push me up home. I didn't find someone to push me. I'm still 38 ages. I'm still waiting. So Jesus keep asking the information. Raise the hand before Jesus. Keep asking information. And after that, seeing the man and saying now, hallelujah. Oh Lord, I love you so much. So here what happened? So Jesus said the different things to the people. He's saying now, you know what happened? Today,
So today is not necessary to put you in the water. It is not necessary. It is not necessary. Hallelujah. It is not necessary to pass the way others people pass. Praise the Lord before Jesus. It is not necessary. When I'm on this topic, I hear that to the people who know about me here, they also know about the testimony. You cannot terrify me. There are also the people here, they talk about your leader and say that he's a ask your neighbor, maybe you all of a sudden you put the So what do you cook? If you cook it, then cook it. So when you prophesy, you say that it's What do you cook? Do you cook here? What do you cook? He saw me offering the prayer without touching myself. And then he said that I'm arrogant. And he said a lot of things like that is not. And that's all that. And I said, okay, we will meet. So I took him somewhere. And we ate the chicken. I saw him eating first leg. And also second. And when he's touching the breast, and I said, Christo. And I said, let me ask you. They prayed. How many times did you enter the prayer? And say there is no one time. And then you say that I'm arrogant. So you are angry. How long are you going to do that? Yeah, you are accepting that you are going to die in poverty. So when God is performing something great and then you get jealousy. You have a wife and children. Mine died the boy you were seeing. And God is blessing me. So see your neighbor eyes as to why don't you stop your jealousy? If that's woman you say that is given 2 million, and then you prophesied it here, they are not considering it as Thanksgiving. They are just counting about that money they don't own. And then they are saying, please give me maybe 5,000.
No, so he's not going to give you. She is not going to give even a coin. So you say that she received the money and then she didn't give him anything. I entered in the airplane. I reached in the airplane on my first open. In 2020, but it was 9. Those are the miracles and the performing. But we've been living in we've been living in the we've been living in the pity and so practical moments. Why don't you understand and accept that God changed the history? Why do you want us to keep living in poverty? Why do you want us to keep living in the same place? I've been thinking about we've been spending the time without having God's grace. But don't you see that this place is changing and this world? But why can we not praise the Lord because we change the place? So when we talk about it, because we don't have those yes, it's not there but it's here. How can you do that? Yeah, I've been telling that to the people. And also there are some people who are sitting here, they will return to their home without eating. Because the life is hard. But let me give you the information. In my fridge, there is a chicken, there is a fish, there is also a meat, and also I'm having fruits, and also have a milk. But you, this time, and also 1,000, so that you can buy the portion. You don't have it. See your neighbor in the eyes and tell, how can you give it? What can you do about it? When I talk about these words, it is about making you strength. And saying that you are not going to spend love like that. You will never spend your time. And that's the way it is. They are not going to talk about it. You are not going to talk about it. Why am I telling you this? Let's read it on. Jesus said it is not necessary so that you can eat and water like others. But this time, make him stand. Make him stand. Make him align those arms and say Jesus. Say Jesus. This day, today, and then perform sacrifice to Jesus. Raise the hand for Jesus. I want you to think about one thing. And then bring your heart raising your hands. And then think about one thing. That God has performed. When the people were not taken, think about something God did. I'm hearing the Spirit of Jesus that is coming. He's coming to remind them. He's coming down the street. I'm hearing the Spirit that is coming down. You raise your hands. Raise your hands. And then think about one thing. Think about one thing. That can then believe in God. The time when you believe in God. The people were but God did it. People were
Raise your hands. Raise your hands. I'm healing. You may sit. Imana ivugana nanjye ngo iguhaye umunezero kandi uyu munsi ihinduye icyitwa inzozi izari mbi izihinduye kuba inzozi nziza. Gatatu, hari uburwayi bwari buhagurutse ku buzima bwawe. Numvise itangazo rivugana nanjye ngo nimubwire ngo uyu munsi Imana ikuyeho ibibyimba byari bihagurutse aka kanya. Hari ibibyimba byari bihagurutse kuko mbonye bagushyiraho icyuma bari kukubaga kandi bakubaga utagiye kubyara nk'abandi babyeyi. Numvijwe rimbwira ngo wari ugiye kujya kwiseta, ntabwo ari na bya bindi byo kubishiririza, ahubwo wari ugiye kujya kwiseta kugira ngo babikure, kandi ni indwara yari iturutse ku badayimoni bari bateje ubuzima bwawe. Rigoma hari ibintu ndeba nanjye ubwanjye ntabwo uko nabivuga marira n'amarira, ariko numvise Imana ivugana nanjye ngo iragutabaye uyu munsi. Imana igendereye ubuzima bwawe, iragutabaye uyu munsi, iragutaba kandi no ijwi rimbwira ngo muri aka kanya hari umwana wawe ikijije. Umwana arakizanye kumureba. Tuyizamurira amaboko y'Imana ya hari imbaraga ziruta
icyangombwa ku bwabo ndi kubona Imana inyereka irabwira ngo ni igihe kitari kinini hari umwana wawe ndi kubona ugiye kwakira ku bwende igihugu bw'ibindi bihugu ntabwo azagumana ubwenge bw'igihugu bwabo hari ibintu bihindutse kandi kubibona bigenda bihinduka ntabwo tubizamurira amaboko hari imbaraga z'abantu tuzagenderaga mu buzima bwabo ukarara ucuramye ariko kuri iyi shusho numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana irabihinduye izo mbaraga z'abarozi zari zarahagurutse ku buzima bwawe uyu munsi nibwo iherezo rigiyeho k'uyu munsi notesi hari amarira wariraga ariko numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru iguhanaguye amarira igihe kinini wari umaze urira urayarira we urayarira kwitegereza mbona uyari ariko numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana yo mu ijuru noneho imanutse kuguhoza amarira ariko tuyizamurire icyubahiro reka tuyizamurire amaboko kandi tuyizamurire icyubahiro hari abantu batatu ngiye gusengera bigendanye n'uburwayi. There are 3 people that I'm going to pray for them because of the sickness. But let me tell you, look in your neighbor and say, keep calm. There is no place where God cannot give to. Raise the hands before the Lord. May you raise the hands. There is no any place because they raised me and breathed me in my life. Because you're raising the hands, I'm remembering something. But I don't have something to give those old women because they've been did something good to my life. The old lady like you is someone who saved me while they've been going to kill me. May God bless the old women. Thank you. I cannot forget those history. When I'm remembering that, I start crying. And then someone 500,000. And so that you can put in the business because it was bankrupt. And I got a problem because people have been going to 1,000 so that I can save my life. Because I gave him a lot of information. It was almost 3 days. So that the day we've been promised to each other to pay me tuition. And after hearing the trouble I was in, he didn't even give me 10,000. He said that he'd been using all of the money. I cannot forget the moment the car was full and then he'd been paying 300,000. And I asked him, could you please give me 10,000? And then he said, I gave the money. And then he forgets me. And he went back and told my wife. And I said he didn't give me the money. And then my wife been talking with me to the neighborhood of the old woman. Yeah, she said about our life. My wife also returned to the old lady. And she said that it is denied to my husband. And then the old lady took the money from the kitenge. And she gave my wife 10,000. And she brought the money. And we're not thinking about the money from that lady. She is the one who saved me. The one I've been thinking about. It was not possible. And then I saw about the people.
I pray. And I pray that the God who used this old lady, may God give me the ability to respect all of the old ladies. And when I'm home, I say, God, may you keep on giving life to this old woman, so that she can see the miracles that you're going to do to her life. And also say, my wife, may you rest in peace. I've been moving around and see someone moving in hard times like me. I didn't find someone. I didn't find someone who been sad like me. But you cannot see that as you can see me. Say your neighbor, God check history. May God save you through the day without people are not expecting. Raise your hands. So here what happened. Jesus said, it is necessary to bury your man. And then carry the mat. Yeah, it is possible. It was on Sabbath. And after happening, the news that you received, the pool was nearby the city. And after putting down the mat, it was on the Sabbath where the people were gathered. And he was walking. He was walking in the city. And then they were out of the church on Sabbath. And then he met with the leader. And then he said, look at us. We are thanking God. He said, I'm not going to put it down. May God give you something to talk about. Look in the eyes and say, may God give you something to talk about. In the midst of having hated me, I'm the one who is respected. When I'm talking about it, I'm speaking about it. And they say that I'm arrogant. Yeah, I found the response. May God give you In the thing that you are not going to hear about me, I'm not going to testify that I'm hungry. You will not hear me, I'm saying that I'm wet. I'm not including the people who say that I don't Yeah, I lost someone and saw that. I know how to take care of the baby. My wife died when the baby had 9 years old. Between my mother and my mother-in-law, they didn't fight anyone. There is a time when you meet in the 35th season. And then you fight for yourself. And with your own Jesus. So I carried the baby. When I was in the middle of other men.
namenye yuko umwana yanyariye. I found that the baby was peeing on me. Ariko ndambutsa akaba hatose. When I'm passing and then I saw my clothes are wet. And then the piece was in the shoes. I will never forget the moment I was carrying the baby. And I took the image of my dead wife when she was laughing. And then I wear it as mask. And take the baby. And take the milk. I put in the shirt. And I give to the baby. I've been shaking his face so that she will think that it is his mother. Those things I've been finding that in temptation. In 2 months ago, I've been checking my things that I keep. I found the picture carrying the baby. And also taking the flowers, putting on my dead wife. In the middle of this God, be with Imana yangejewe naravukiye ugesera hamwe hateye inzara nkabanuye ikanombe hano mu bipangu by'abakire kandi bikubaka inzu hano hafa hano muri Kigali aho ugenda kuri station ari nzigeretse makanga ya nanjye kubaka abazayibe kandi ukubwira nomwe yapfushe tujye tubizanamo neza takubwira ukavuga ngarirariye byo wibuka naho nageze numwe wapfushije numwe wanze n'abavye akangwa naho yashatse akangwa naho avuka akangwa n'ishuti akangwa nabo basengana hari n'ibintu yaramukigeraje nabo musengana bakagurira amaso yego bakanyine matura kandi nabwiye umuntu nenda kugandashaka gutura hejuru ushakira uburyo nshyiriraho akantu hejuru mu byo bakubaka byose ngenzi n'isi by'ukubaza ariko bashyiriraho akantu hejuru gatoya cyane ntacyo kakumba kamwe cyangwa tubiri nzajya nicaramo ndi kunywa icyayi nkajya ndeba ahantu imisozi wose nkajya mvugana Imana nubwo ntatuye mu kirere nawe nagende akora akazi nahoze mbwira abantu ndababwira ngiye mu rugo twagabanya akazi hari ibintu akora kandi ni nawe ubishoboye iyo ngize gutya nkajya kumva mwumva madamu wanjye arambwiye ndabuze ibitotsi bira ako kanya mpita mfukama avuga wa mama ndaguhamagaye Yesu mwuka we uyu mudamu reka sinzire kuko arazindukira ku kazi nkajya kubona nkabona arakwekereye avuga ntabwo urabikoze ndamutse numvise ikintu gikoma ku gipangu nkumva nk'ibuye gituyeho cyangwa bimwe bikoma ku gipangu ako kanya ngasinzira kubera iki yewe sinizi ibintu byo kurwana no kurasa uwagize arahari abyumve arabyuka akajya kureba ibibaye yewe mwisinzira ubuzima yewe nirukana abasimu n'abadayimoni nawe abajura n'abagome agahangana nabo ariko barakoze wa Mana barakoze kandi warakoze amen barakoze none ikintu cyahise kivaho ndashimira Imana n'ukuri kabiri ndashimira mwebwe hano mu rusengero mu gifite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana
nta kindi kintu cyandokoye usibye kwirindira mu buntu bw'Imana. Kabiri, ndashaka kubwira umuntu uri hano uri mu byaha, ni ukuri kwiyamamagaye, ni we uri kwiyamukira. Kubera mushumba wawe ntatera umwaku, uwaguhanuriye ntatera umwaku, abo musengana ntibatera umwaku. Ikintu gitera umwaku ni icyaha, kandi ugikora tudahari. Mu yandi magambo, witera umwaku n'ibyaha byawe. Icyaha n'ubu dusenga ufite icyaha kikurega icyo ari cyo cyose. Kandi banyarwanda, ntabwo icyaha ari ugusambana gusa, icyaha si ukwiba gusa, n'ishyari ni icyaha, no kubeshya ni icyaha, no kuvugagura ni icyaha, no guhimba inkuru ni icyaha. Icyaha cyose giterwa. Mugore witwa Vashiti yari umwamikazi, umwami aramubwira ngo ngwino ndagukeneye, harangije amushyiraho agasuzuguro avuga ngo nta mwanya mfite nzaze. Kumbi hari umukobwa wasenze ari gutahuka. Icyo cyaha cyitwa agasuzuguro cyamuhagurukirije mu ntebe y'ubwamikazi ajya kuba umuntu usanzwe, ariko wasenze araza yicara mu ntebe. Gusenga ni imibereho. Amen. Ahubwo nagira ngo ngusabe muri aka kanya saba abantu twese duhumirize ku maso. Niturangije ndashaka umuntu aho mwahereye mu gitondo muri kuramya no guhimbaza ndetse no kwihana ibyaha ndetse no gusenga no kumva ijambo ry'Imana kugeza ku bambanjirije. Hari uwavuze ijambo ngo noneho hamagara, hari uwakumva. Hari igihe uhamagara no kuri telefone ntibakwitabe, hari igihe uhamagara aho washatse bakanga kukwitaba, hari igihe uhamagara inshuti zawe zikaba, ariko ngo mu ijuru hamanutse itangazo rivuga ngo noneho hamagara, noneho hari uwakumva kandi akagukemurira ikibazo. Ndashaka umuntu ngiye gusengana nawe mbere y'uko sengera abantu 3 barwaye indwara ngiye kubabwira Imana yamishuriye. Ndashaka umuntu avuga ngo nibura uyu munsi kuwa gatanu ndashaka nkizwe icyaha nkireke. Ni wewe uza gukorera icyaha icyo ari cyo cyose, ni wewe uzi uko umutima wawe ukurega n'Imana yawe. Aho njye ntareba nawe ubwawe, Imana niyo ikwitegereza wowe ikakureba. Icyaha icyo ari cyo cyose, singiye kuvuga ngo wasabanye cyangwa wibye cyangwa wageze, wowe wumva hari akantu gato cyane wumva kagutandukanya n'Imana yawe, ukibasha kugutabara aho Satani, aho John ntari, aho abashumba batari, iyo ikorana nawe ukaba uzi kuyikosereza. Zamura ikiganza musenge akakana uzi ukigenzura wowe n'Imana yawe. Ntawe ukureba naho ubikorera, ntawe ubakubona. Ntabwo guhagarare hano imbere ahangaha, ntabwo kuhahagarara. Abantu bashobora no guseka, ariko si ubundi baraguseka bazi warakoze icyo uzi ni icyaha. Uzi ngo njyewe ndashaka gukizwa Yesu kuko abana ari benshi. Hagararira ku Yesu bwira aya magambo. Bandishitiwe nta kindi kintu kidutandukanya n'Imana usibye ikintu cyawe, kandi icyo cyaha kigutandukanya n'Imana twebwe naho tutari, kikagutera umwaka. Icyaha gisunika amasezerano yaweho ibirometero byinshi. Wowe ukajya uvuga ngo abahanuzi barakubeshye ibintu byawe byaratinze, kandi urabizi kigutinza kigutera umwaka ni icyaha. Rekana nabyo, ibyaha n'ibibi. John nta kindi kintu cyandokoye gituma ashobora kugira icyubahiro nk'icyo mfite, gishobora gutuma nagerageje kwirinda ibyaha. Kandi ntubura abakuvuga, ntubura abakurwanya, ariko wowe wihangana usaba Imana imbaraga igufashe, ikuzigame, igufatire umutima, ikurwanyirize Satani. Bibiliya ivuga ngo murwanye Satani nawe azabaho. Kandi tudashoboye, hamagara Kristo aze mu buzima bwawe, kuko niwe yidekara aravuga ngo dushobozwe ibyo tudashoboye na Kristo uduha imbaraga. Rekana n'ikijwi cyawe, zamura ku biganza byawe uvuga ngo mwami Yesu, uyu munsi ndambuye aya maboko, ntandukanye n'icyaha, ibyaha nakoze byose. Kuri uyu munsi ubimbabaye mwami Yesu, mbabarira. Nakoze byinshi, nacumuye amategeko yawe yewe, ariko uyu munsi mbabarira ibyaha kuko bintandukanye nawe.
uyu munsi hindura icyaremwe gishya. Uyu munsi imbaraga zituma ndwana n'icyaha, zituma ndwanya icyaha kikava mu buzima bwawe. Ungendere amanywa n'ijoro, ugendere ubuzima bwawe. Urakoze kumva bari y'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Natumukomere mu matwi. Hanyuma rero genda wakira imbaraga zikubashisha kurwana n'icyaha ndetse no kureka icyaha. Umunga icyaha kuko icyaha ni kibi. Amen. Urwaye indwara y'umugongo, hari umugongo Imana yanyeretse abantu 6 bagiye gukira indwara y'umugongo. Ntabwo nshaka gusenga nta n'umuntu uvuga ngo umugongo nawumvise mu gitondo unjya nawe urabizi ko wivuje bikanga, mbese byarananiranye umugongo wakubereye umugongo. Ntibyemera, hari ibyo udakora kubera umugongo, hari ibyo umugongo wagukuyeho. Numvise ijwi ry'Imana rigira Imana igiye gukiza indwara yitwa umugongo. Muri iri teraniro abantu 6 barataha bakize, kandi Imana ibakiza ntabwo ari Pastor John, oya, ntabwo ari muyobozi Seti, oya, ntabwo ari abantu, ahubwo Imana yo mwiza ya ivuga bikaba, yategeka bigakora. Imwe yidetaye ikavuga ngo ishoboye byose bigize kugukiza umugongo. Zamura ku biganza byawe. Urakomeye Yesu, mwuka wera uri mu buzima bwawe. Turagushimiye kubwaba kukijije ku mugongo. Ukuri Imana ikiza kandi ugakiza n'indwara zananiwe. Akaka ndakwemereye Jesus, mu mpano n'ubushobozi w'Imana, reka ubakize, reka ubakize Jesus, reka ubakize, reka ubakize, reka ubakize. Kiza ndikumva imbaraga yo gukiza. Zamura ku biganza byawe, zamura ku biganza byawe. Akaka zamura ku biganza byawe, kuko hari Imana ije gukiza imbaraga z'uyu mugongo. Petosita no kirego, etosita no minetita no sirego. Ma uri Imana ikiza, akira imbaraga yo gukiza. Receive the power of healing in the name of Jesus. I call your power, your favor, your peace in the name of Jesus. Reka iyo mbaraga imanuke ku buzima bwawe. Reka operasiyo ikorwe nawe Jesus. Hari ibyananiye abaganga, ntabyo batakoze buryo bari bashoboye, ariko kuri iyi soro baje imbere yawe kubwo kukumva no kukwiringira. Reka imbaraga ikorera muri uru rusengero ikize. Ma turakwemereye kuko ujya ubasha gukora n'ibirenze ibyo tugusaba. Urakoze kubakijije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gahunda ngira ngo wowe ubizi neza yo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hako tuzamurira amaboko n'ikimenyetso cyo kwishimira ibyo yakoze. Bahaguruka ku maguru yacu twese babiri. Buri wese nahagurukira aha. Numvise Imana ivugana nanjye ngo ikimenyetso cy'ibyiza sete gitashye iwawe. Kabiri, ubwo nari mpagaze aha ngaha, numvise Imana ivugana nanjye ngo ikumanuriye kado y'imodoka. Imana imanutse kubikora yo kudaha. Kandi ntabwo njyewe mu bintu bimbaho, sinzi niba ari 2 cyangwa 3 manura mu mwaka, ariko nigeze nsaba Imana ndayibwira njyewe sinshaka kuba umuhanuzi nka Yesaya. Yesaya wahanuye ngo Yesu azavuka, Yesaya akarinda apfa atabonye Yesu. Ndayibwira uzambe kuba umuhanuzi nka Eliya cyangwa ba Elisa, we yahagararaga akavuga ngo njyewe ndahanuye mu mbaraga mpabwa n'ijuru, ejo bw'iki gihe intego y'ifu izabigura amashekera ngo bugaca bikama. Ndayibwira ndashaka kuba umuhanuzi uhanura ibyako kandi ibiti bibe abandi bahanuzi, n'ubundi sijye muhanuzi igeragere. Ntabwo ari igihe kinini bigiye kukubaho seti, turi hano turi kumwe, ariko Imana ivuganye nawe. Imanuye gift y'imodoka ije mu biganza byawe. Igihe navugaga hano nabonaga ibiganza biguhereza kontakte, numva ijwi ry'Imana rimbwira ibinyujije mu nzira nshya. Kandi igiye kubikora y'ubwawe.
sameri ifite nanjye nizayikora wowe turanakunda wa mukobwa ukwaza nyuga numvise Imana ivugana nanjye ngo iragutwikuruye. There is a mask hari ikintu nareba gitwikiriye ubuzima bwawe kabiri. Numvise Imana ivugana nanjye ngo Imana ikumenyekanishije amahanga. Amen.